Islam ke tumelo ebile ke mokgwa o feletseng wa bophelo. Ba-Muslim ba latela tumelo ya khutso, morao le tebalelo. Gomme bontši jwa bona ga bana taba le ditiragalo tša go tšhidiša namana tša pele tša dikotsi tšeo di amantšhwago le tumelo ya bona. Islam e bopile ke dipilara tše hlano. Shahada, go ba hlatse ya gore ga go yo a swanetšego go rapelwa ntle le Modimo, ebile Muhammad ke morumi wa Modimo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Thapelo, go rapela ga hlano ka letšatši. Moneelo, go fa moneelo ge e le gore o kgona goba o lekane go fa moneelo. Go fasta ka kgwedi ya Ramadan. Go etela Kaaba, go ya Mecca bogate mo bophelong ge e le gore o na le mašeleng a go kgona go ya fao. Islam e bopile ke ditumelo tše tshela. Go dumela go Modimo o tee, go dumela go manyeloi, go dumela go dibuka goba diputullo tša Modimo, go dumela go baromiwa le baprofeta ba Modimo, go dumela go letšatši la kahlolo, bophelo ka morago ga lehu, go dumela gore se sengwe le se sengwe se direga ka tumelelo goba thato ya Modimo. Na lentšu le Allah le ra gore Allah ke leina la Modimo. A go na le selo seo se ka bitšwago Allah. Lereo le ga le na bontši goba bongwe. Modimo o bontšha kgopolo ya moswananoši yeo Islam e amanyago le Modimo. Go ba-Muslim, Allah ke ramatla ohle, mohlodi le motlhokomedi wa lefase ka bophara, yo a sa swanego le selo ebile ga go seo se bapetšwago le yena. Molaetša wa mafelelo wa Modimo goba tiišetšo leswa ya molaetša go ya go ile le ka kakaretšo ya tšohle tšeo di ilego ja di utulletšwe moprofeta Muhammad ka morongwa wa barena. Ke ka fao Kurane e re, Muhammad a re, Modimo o tee, botšhabelo bjo bo sa felego, yo a se a bago a tswalwa goba a tswalwa ebile a sa swane le motho. Na Kurane ke? Kurane e kgethwa ke lona lentšu la Modimo, ramatla ohle, rekhoto ya go felelela mantšu a nnete ao a utulletšwego ke Modimo ka morongwa ga barena wa moprofeta Muhammad, khutšo ga e be le yena, go la Arabia. Ba-Muslim ba dumela go Modimo yo tee wa moswananoši, a sa bapetšego le selo, go manyeloi ao a hlokopetšego ke yena, go baprofeta bao dikutullo tša gagwe di tlago ka bona go batho. Ba-Muslim ba dumela go molokoloko wa baprofeta go thoma ka Adam le go akaretša Noa, Abrahama, Ishmaele, Isaka, Jakobo, Josefa, Jobo, Moshe, Arone, Dafida, Solomoni, Elisa, Johane Mokolobetši mmogo le Jesu Kriste. Islam ke tumelo ya go ineela go seo Modimo a se nyakago. Muslim ke motho yo a ineelago go seo Modimo a se nyakago. Modimo o tee wa nnete, o ganetša go rapela se sengwe ntle le yena le go mo rapela ka selo se sengwe, ka fao Islam e re ruta gore baprofeta ba tlile go ruta ka Modimo le go latela melao ya Modimo. Baprofeta ba Modimo go akaretša Moshe, Jesu Kriste le Muhammad, khutšo a e be le bona. Molaetša o ba o tlišitšego ke o tee, wo o rego Modimo ke o tee. Rapela yena fela ntle le go gweranya le selo.